aya basiya ibigoya maze iminsi ariko ngo filime zirangira ntahari sinzi utuntu mwarimu maze iminsi mwivugisha. Okay ya akaririmbo ka Chris Easy twirebera iyo bise guki Shelter Jason Statham 2026 nisho ati you are my injury. Okay ya kila kitu kimebadilika since you came over. Sikona jaga numva bend over. Amaze kubona ko mfite dati mind kabisa. Ubwonko bwanje bwaratokowe baze ko najyaga nibaza ukuntu bend over n'iki ariko nkumva afite impamvu ze tu. Ya dutangira iyo bise Shelter 2026 Jason Statham muzi muri transporter n'ibiki byose nyuma y'akaririmbo ka Chris Izati Chocolate baby yo I'm a chocolate baby yo Shawty's like a melody in my head now ndumwameza nkawe mukunzi aho uzagwa niho nzaba sheri. Suhuje abantu mwese mufite dati mind nkanjye abantu mwese mufite ibitekerezo byumva ibyo mushaka kumva. Banyita Gaheza, banyita Simba. Kwirira show. Girl, there's something about you. You touch me, I lose my composure. Moyoni wangu ni wewe tu. Moyo wangu ni wewe. Sura minimiza na mama so. Kariya kana ariko mwamukabonye we. Ka Michael Jackson. Tutu dance uyu muhungu yadukuye hera. I wanna take you when you want. Nimekulia roho yangu. Nichakuza kujana ushaka kuja. Nimekulia roho yangu. I want somebody who's gonna wake up in my bed. I want somebody who's gonna wake up in my bedroom. Kwirira show by Shelter 2026 uyu munsi uyiboneyeho nibwo yasohotse. Sinitaye ngo uyibonye ryari nusho uyibonye 2028 ubwo nibwo yasohotse nyine. Okay yo mukunzi uzagwa niho nzaba sheri. Uzagwa niho nzaba sheri. Kubundi mba nigira ibiki ko nta kandi kazi nshoboye katari ugusobanura. Nyamara mu nsengere nshobora kuba mfite umurozo ndoga nimba atari amayoga y'i Kigali. Gutemara ukwezi ntakora ndyamye nta kandi kazi mba numva ndi burye gute. Niko ese wigeze ujya gusura abantu ugatungurwa n'ukuntu usanze inzu yabo iteye amabengeza kandi isa neza cyane, ugatungurwa n'ukuntu ibikoresho byose uyisanzemo bisa neza cyane bigezweho kandi bikomeye? Ibanga nta rindi nuko yagutanze kumenya Masterwood and Board Limited. Muri Masterwood and Board Limited no hantu honyine uzadusangana intebe nziza cyane kandi zigezweho zo mu ruganiriro, ibitanda byiza cyane hahandi uryama ukagira ngo wageze mu ijuru udapfuye, intebe zo muri saramanje, uzadusangana utubati tw'inkweto, uzadusangana utubati two mu nzu tugezweho kandi dukomeye, uzadusangana garderobe zikomeye kandi nini za zindi zikubikira imyambaro yawe yose kandi myinshi, uzadusangana TV stand za zindi zitaka iwawe muri salo zikahongerera ubwiza ku buryo umuntu akigera muri salo ahita abona ko ahantu hatandukanye naho yarari. Si ibyo byonyine kandi muri Masterwood and Board Limited tubafasha mu kububakira ibikoni byo mu nzu bya bindi bikurinda umwanda wawe, hahandi buri kantu kaba kari mu murongo wako, ukagira utubati two mu gikoni twinshi duhagije ubikamo ibyombo n'ibyo kurya. Si ibyo byonyine kandi muri Masterwood and Board Limited
tubakorera interior design hahandi tugutakira mu nzu tukayidesigninga neza cyane, ndetse na exterior design hahandi no hanze y'inzu tuhataka tukahagira neza cyane. Si ibyo byonyine, muri Masterwood and Body Limited tubafasha gusana ibikoresho byanyu byangiritse tukabigira bishyashya bikaza birenze uko byari bisanzwe bimeze. Rero udushaka nta handi wadusanga mu Gakiriro ka Rwamagana, usibye ko na Kigali vuba mu minsi mikeya cyane turaza kuhafungura imiryango. Udushaka rero nta kindi wakora, wahamagara Jacques akorera mu Gakinjiro ka Rwamagana cyangwa se mu Gakiriro ka Rwamagana, ukamuhamagara kuri 078 77 56 193. Urakaza neza muri Masterwood and Body Limited, tubafashe kubaho gisirimu, no hantu abasirimutse bose baza kugurira ibikoresho byo mu nzu. Kujya gusa neza ntibisaba kwambara gusa, ahubwo imirimbo nayo ituma uhabwa agaciro n'ijambo mu bantu, maze ijambo uvuze rikijyana. Abimel Gel Limited, iyi niyo kampani yonyine gusa ikora ikanacuruza imirimbo ikozwe mu ifeza n'izahabu kinyamwuga kandi karite ya mbere. Aba nibo bonyine bazawukorera amashanete meza, amaherena, impeta nziza, grimate ndetse n'ibindi bizahesha umucyo umubiri wawe. Rimwe mwavunikaga mutumiza imirimbo hanze, hehe no kongera gutegereza amaso agahera mu kirere. Abimel Gel Limited niyo yonyine ifite uruganda mu Rwanda rucura imirimbo itandukanye. Kuri mwe mugiye kurushinga cyangwa wifuza guterera ivu wihebeye, ngwino tugukorera impeta nziza izatuma uterera ivu yemera nta kuzuyaza. Namwe mwifuza kurimbisha ibice by'imibiri yanyu, hehe no kongera kugendana ipfunwe, ngaho rero nimutambuke tubafashe uko mubyifuza. Ushaka serivisi zacu wadusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Unify House haruguru ya T2000, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu. Waba utuye Gakenke, utuye Musanze, utuye Nyabihu cyangwa utuye Rubavu, ushaka gutunga telefone nziza cyangwa utunze telefone utishimiye, gana Gentil Gideon Phone Shop tubigufashemo. Wadusanga n'amatelefone nka iPhones, Samsungs, Google Pixel, Sony, Aquas, Allos, Redmi n'izindi. Ikirenzeho rero, iyo ufite phone ushaka ko tuyihindura urayizana tukakorera top up. Waba wifuza iPhone, tugufite amakuru meza rero. Ushobora kuza ukajya twishyura mu byiciro tukaguha telefone ugatanga telefone nk'umusirimo. Waduhamagara kuri 078 93 50 81 cyangwa ukadusanga aho dukorera Musanze urenze Goiko, inyubako iteganye na GT Bank. Gentil Gideon Phone Shop, let's walk together. Gabi kubishuhe niwe wanzaniye iyi filime arambwira ati simbatama abahungu. Gabi kubikeri, Gabi peace up Musa, Elevation Pictures. I quote, 10 years ago, the Prime Minister assured this committee and the nation that her government... Imyaka 10 itambutse Premier Minister ameze nk'uwaduhaye systeme y'ubwirinzi. I quote, twaje kubona ko ari byo nyine dukoresheje amakuru y'umuhakazi wacu wabashije kwinjira muri systeme ya MI6, muri seriveri za MI6. MI6 ni ibiro by'ubutasi by'Ubwongereza. An intelligence super system. Ndetse twabonye ko ari makuru y'abantu bwite ikajya kubinjira muri chat za WhatsApp, ku matelefone, guhamagara amamessage. Was grandstanding Prime Minister. Icyo gihe hano landi niwe wari Premier Minister icyo gihe, sibyo? We both know the whole thing's a circus. Twese turabizi ukuntu ibintu biba bigomba kugenda. Tugaruke 10 Downing Street ku biro bya Premier Minister w'Ubwongereza. Ahangaha ni ibiro bya Premier Minister w'Ubwongereza byubatse, munafate telefone yanyu murebe. 10 Downing Street ni ku muhanda wa 10. The entertainment valley. Ntago twabikoze kubw'impamvu zo kwishimira. Panarin is gaining traction. Murebe filime witonze aka kantu kataza kubacika. Umugabo bafasha kuri kamera, umugabo wacu twabonye babonye ko ngo yigeze guturitsa ambasade ya leta y'Abongereza yari iri muri Algeria. Imboni z'amaso ye zije zihura n'iz'uwo mugabo, ariko turebye neza umugabo nanone flame cyangwa se systeme ya Thea iri kwerekana ntago ari we mugabo twe ari bamuhaye yandi yo ku ruhande. Mason ikintu ari kuzira nuko yanze kwica umugabo w'umunya Irani wari umaze guhereza MI6 systeme n'amakuru yose y'uburyo intwaro kinye mu gisirikare. I need a way out. Yene inzira imuvana hano ikamujyana. And I'll start figuring out how they found me.
ubundi ntangire menye ukuntu nanjye bambonye. Tell me you've got sentiment in your old age. Utambwira ko ku myaka yawe usigaye ugira amarangamutima mu gihe. Just a kid who was in the place at the wrong time. Umwana wari uri ahantu hatari ahanyaho igihe kitari icyanyaho byose yabyirije. Ze kubona hari umuntu winjiye muri system yacu ya Theya ari hanze y'ibibiro byacu bya MI6. Can you ID? Wamenyera ngo ninde? Oya. There is life be wrong. Wambwiye ngo ntago wabaho ubuzima busanzwe ari kuribeshya. Come on the boat with me. Ngwino tujane mu bwato. We can disappear. Tugende tubure burundu. Please, no, please. Nakwinginze. Now. Ni wewe igitabo nta kindi. Been an uprise? Komeze muzuminge mwana. Hakuno. Zoominga umwana barebera hariya muri miruwari. We should start MI6 iracyamugendaho. exploring other ways to find him. Ahari dukomeze dushakisha ubundi buryo, dushaka ubundi buryo bushyashya twabona muri ya mugabo. He hid from us for 10 years. Uriya mugabo yatwihishe imyaka 10 arabishobora. Well, Pakuriya mwana. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Bonana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610.